Takhamuti tasendaweni yase-Arnot eMpumalanga tisashaqekile kanti futhi tithukuthele tiganelunwabo. Tibambe umbhikisho ngaphandle kwenkantolo yamanje eHendrina kulandzela tinsolo tekuthi kudlwengulwe umntfwana loneminyaka lesithupha wentombazane kulesinye setitolo takulendzawo. Kanti-ke batali balomntfwana bebakhona enkantolo kodwa-ke angeke bavetwe kute kuvikelwe umntfwana. Indaba ifika mangibuya emsebenzini ekuseni umama kwabe ngibuza ethi hawu umntwana lapha unephunga babe lingatholi kahle. Ngithi mina iphunga lami ethi hayi meyo uchama ebhayidini kunephunga sengizolozwa kabili ungathi khona ungahambi kahle kuye. Ngithi mina angazi bekwenzeke njani-ke besho njalo. Uthe emini ngaloku siyithumile sebesayithuma ingane esitolo la ethenga khona. Ithi ingane manje hayi angizukuya esitolo my friend uyahlupha. Siphinde sithi hawu nimekushiyile nimenzane my friend. Ithi baba ngicela ungiphelezele wena. Ngithi mina angizukuya esitolo ngicela sengihamba la ngizola ngapha eSpa ngizothenga nakho ithi hayi izukuya esitolo my friend uyahlupha. Bese kuba kufika lo mngane wayo-ke njengoba cishe umama seyibuza umama ukuthi akhona noma umuntu owayithinta bese ngingasitolo kwemina eSpa bese yamchazela ingane ukuthi ithintwe ngibani. Babe walomntwana uthi incwadi levela kudokotela iyakuqinisekisa ukuthi lo mntwana ugagadlelwe. Njengomndeni siphatheka kabuhlungu kabi ngoba kwenzeka into besingayilindele esifisa ukuthi icala lingaqhubeka lize limbophe kulokhuzana umsolo. Inkantolo-ke ive ukuthi lo msolwa kuleli cala ukulelive laseNingizimu Afrika ngalokungekho emthethweni. Kungakho-ke takhamuti takulendzawo setibambe umbhikisho tithi laba beqhamuka emaveni angaphandle abaphume baphele kulendzawo. Singumphakathi sidecide ukuthi izitolo zivalwe zonke kuze kuphele indaba yasecourt then icommunity izokuthatha idecision. Uyaphambili sifuna ukuthi labantu beqhamuka bangasabi nendzawo endzaweni yethu bahambe vele njengoba labanye sebaqalile bayahamba. Leli cala-ke lihlehliselwe kumsombuluko lodako lapho kulinzelwe ukuthi kufakwe khona sicelo sebheyili. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eHendrina eMpumalanga.